tumaze kumara imyaka myinshi mu by'ukuri leta ya Kongo ikikora ari ukubeshya amahanga no kubeshya abantu yuko ushaka gukemura ibibazo kandi mu by'ukuri atari byo igamije. Nibaza yuko na biriya bintu byo kuvuga ngo ntabwo nzaganira n'umutwe wa M23 twebwe turashaka kuganira n'u Rwanda, nabyo ni mu rwego rwo kugira ngo kiriya kibazo kidakemuka. Kandi impamvu bashaka yuko kidakemuka nayo irazwe. Iriya ntambara iba mu burasirazuba bwa Kongo yahindutse ubucuruzi ku bantu bayirwana. Ninde wungukira? Leta ya Kongo n'abari abantu bayo abafite ijambo bose muri leta ya Kongo bafite ahantu bahuriye n'iriya ntambara. Byabaye ubucuruzi kuri bo. Ngira ngo sinzi niba mwarakurikiye amagambo uriya wahoze ari minisitiri w'inganda muri Kongo baye na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Julien Paluku yavugiye muri Amerika. Yarivugiye ngo FDLR ngo u Rwanda ruvuga ngo iba mu burasirazuba bwa Kongo, ngo ni amabuye y'agaciro ngo yitwa coltan, ngo ni amabuye y'agaciro ngo yitwa ngo nobium, ngo ni amabuye y'agaciro ngo yitwa ngo cassiterite, ngo nta FDLR ibaho. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu yihanukira akavuga ngo nta FDLR ibaho, iyo twe tuvuga yuko FDLR ari umutwe witwara gisirikare kandi uhungabanya umutekano haba mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu bihugu bituranye n'u Rwanda nako bituranye na Kongo harimo n'u Rwanda, ntabwo tuba tuvuga FDLR y'abaringa, tuba tuvuga FDLR iyoborwa na General Pacifique Ntahunguka. Ntabwo yatubwira ko ari umuntu utabaho. Bahimba Omega branche politique yayo iyoborwa na General Byiringiro, ntabwo yatubwira ko ari umuntu utabaho. Special force yayo yayoborwaga n'uwitwa Ruhinda waguye mu mirwano ejo bundi nta mezi atandatu ashize, kandi amaze gupfa bamukoreye ibirori aherekezwa nk'umusirikare mukuru wa Kongo, kandi mu by'ukuri yarayoboraga special force ya FDLR yitwa CRAP. Ntabwo rero iyo abantu bavuga iyo FDLR baba bavuga ikintu kitariho, ariko abayobozi ba Kongo bakavuga ngo FDLR ngo n'urwitwazo, ngo FDLR ngo abantu ngo baje ngo bafite imyaka 30 ngo bafite 60 ngo abandi ngo bafite ngo 50, nkaho FDLR ari umutwe udafite ubushobozi bwo kuba ushobora kwinjiza abasirikare bato bashya mu gisirikare cyabo. Iyo rero nicyo mvuga, navuga ngo amagambo avugwa na leta ya Kongo ndetse n'iryo tangazamakuru wavugaga n'imbuga nkoranyambaga bashaka kumvikanisha ikitariho, nta utabizi yuko buri mwaka mu ngengo y'imari ya Kongo haba harimo amafaranga yo kugura abantu n'ibitangazamakuru mu rwego rwo gukwirakwiza ibihuha bijyanye n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri reka tubisobanure uko bimeze. Hari ikibazo muri Kongo gikomeye cy'ubuyobozi, ubuyobozi budashaka kubwira abaturage ikibazo uko giteye n'uburyo gishobora gukemuka. Noneho bwa buyobozi bukongera bukagira ikibazo cy'intambara budashoboye kurwana, bwibazaga ko bwashoboraga gutsinda, noneho bakabona biranze. Noneho bakavuga bati se ko twabwiye abaturage icyo bita opinion ko tutazaganira na bari abantu, tukaba twarababwiye yuko tugomba kurangiza ikibazo dukoresheje ingufu za gisirikare, tukaba twaragerageje ibintu byose bikaba bidakunda, nta bundi buryo dushobora kubona bwatuma nibura dukemura ikibazo ariko ntitunasebe. Ni muri urwo rwego bagerageza gushaka gukora ibiganiro rwihishwa